ka jingkintiyo ya kari India kum kawai na kiri bakot bor ban penmi ya ki bam hakayo ba jo kan ka perthai bat ban kring ru ya ka jingya trailang bat ka jingya so lang jong kiwi kiri ha ka perthai peringkat bat kari India ha ka bede bat ka jing penmi ya ki bam ka Ministry of Food Processing Industries jong ka sarkar pedeng kala pelat pat ba ya ka World Food India second edition ha ka mentah si ha ka lai terik u arjar arplai lawan banishim bentah hakane ka event na baro ke jela jo ka India bat ka bakuntup ru ka Meghalaya ka balawan banishim bentah hakane ka program ka banya lai sgi lenter hakane hanong ba New Delhi hakane ka World Food Program ki board sarkar na ki jela bapher kilaya poi renti kum kadak hajinya telilang bat na Meghalaya lawan da ka menteri sarkar ka kong Amperin Lingdo ringkat ka jing senran lang ka IAS Secretary jong ka tenan Agriculture and Welfare kong isawan dia lalu. Kadai ka sinong kong jonga he banganan si mentah kadai ka program ki bakam he te ne udah produk jonga u finger millet milk ha ne udah banga susnahi ne udah ukrai u balong kom udah ujingdi ban pentingan u ban tai vitamin udah ulang kumo horlicks mah bada ukrai ka market mentah ya u finger millet milk ki kabyang ba kiboni ba dan kumawan na do menin do kiboni ba ko ban sim kain tambalong kamdai temo ka banta bandi ta kadang haban sipet i nga kami nanti ro ba une u jingdi unlong ubat taimet bat kasi bat ni kami nanti ba ko kasingin salong kum ka company stay ka ban ailat ban ai kam ya sama farmer plus entrepreneurs ini pengasan lek na baru tinggal nega Meghalaya juga Hamtam mentah ke government kelerap hayang giling bagni exhibition. Mar ngangai be hapor pangasdai kani ngayo la lang bani exhibition nadu arjar ka kendai. Hadu gini hadu mentah arjar polai ngalawan sibun ki exhibition. Dan mentah pi na usin rai bangatung mentah ngalayo ban supply bun ha kini ki state hapo. Kari India kan ku Maharashtra nak ta po Gujarat po Kolkata. Kalong lang ba kini ki show kan giba ka government ka ailat yangi. Mar ngangai hi ka wei ba lada ngi nang ban pran kame kalat kum kane ka ba ngi yo ngila ban kiu ngi ban kam than ban lej ha kita ki kam sarkar ne ke namar ngi perkhan menta ke jing do kam do jam henrei sibon ka kam bangila ban le ha state jangi. So to start with I have black pepper, Italian pepper first, and cheese is. Then there's milk pudding which is with turmeric. This one has the strongest amount of turmeric in it. Then there's turmeric hummus, and there is potato wedges. And this aioli that I do is usually what I do across all of my pop-ups, and it's been a hit everywhere. It's got turmeric, it's got black sesame, it's got a little bit of African pep, and a little bit of kurumbai for the curry flavor. And also, why don't we start with it's turmeric and orange. So cordial made of turmeric and orange. There's all the best. And would you like to try any? Come back. It's been well acting. How is it? All the best. Nice. Lovely. mình display kan quay nak buat lagi kadi symbol lain Iya pi. yang kadi gambaran kadi symbol lain namanya Pineapple Festival ngilawan buat kami kalian produk first in the series yang kalian age store ngilawan cuman display ini kawan buat kani kawan kadi gawa dan ha lumusuk lau jenreu lumusuk mah kadi edit kani kawan buat kani ka kibel wain kadi ka belajar wain competition long has nam ahajar
Kibru adali kung bagila iyo ihi ni kibru wain bakalawan apsil sinte bun gila tip hi. Latip. Ilawan bet na kiyong pahala da ki kwa ban kit gila iyo tamba mutang pala ban date last date right. Te umni kung magi promote try bangin hagi upcoming year i kin bangin la ban yo license supply outside the state. Namar mentawan ila ban supply tang po state di. Kemen bak ibro bak yo ikum ni kin sa diman ni rasai bat ka than jong ni kan sa nang la ta ban kin tewe ka dor jong kin hamar kin kilom tang ki mar khlau kada ba jing don jong ni hang ni ki bro pila ban itu kin ki mar han ki mar kan penlong yang ni bangin la ban nang kiyo ha kayo kot sa jing kemen jong ni kalong ba ya kini ki mar ke bangi pumi na ki than jong ni banang ni sa khamat ba ki wai pat kiri jong ko thai ni ka ri India hi bro ko wai in yo I ya kini ki mar jong ni ba kilong ka babi na bunta jong ki te ka jing mi unti jong ni kalong ba da ka jing wang jong ni hang ni in salat pan ni is ki ba ngir ungi don ni kini ki mar ban pumi pat ban ai ban pentik sa ko thai ni ki wat slangi don ni kini ki mar Jangan bagaimana aku kalian jawabkan suatu pengalaman support terkait license Menteri yang pemerintahan ada macam sedang ada jarak apa ini lah aku yang apply ke license dengan sarkar lah syarikian kita juga dan dengan itu sarkar berkaya bakal ada penyelam ini modalnya bagi lah showcase ini produk juga nak kalian cuma kemen balik kini ke jenera sarkar bila menerangi sini ingin showcase ini produk ini tarai kelaban ini ya susu sakit Maka jenera Turki buat maka jenera Malaysia atau Joni buat yang mentau paling pun suatu mentau pun isu berkai betul. Bagi dia berdua gila kan ni dia punya iyo ban sabar cepat setiap tu. Dan lagi dia nanti dia gila kan besok setelah jadi berapa keleng-keleng keperu ni penjuru dia kepala ini bagi promote di keperu Joni di Longrap Joni kalau di Longrap tu dia proses. Dan baju biru jadi lala pun jauh ini di jadi masuk ini. Ikut di belakang ng hamstad ini kita let hai sikikber tung kita matirap iki mandi iki kimar kimata mga ong barobor ngapan marway pinumla balay na marngi ini ki famous kinongrep kidon ichakarep iparit she said papiwan kani kayo kabayadi yathe ikibar kimata kipan ya kata ka mass production kamot yu ka mass production kamot marway pimlali shim yu ki cooperative societies but di lang kantuk lang ikijigdi